Mekareka wagagia muno nterecio ya igembe na tigania ni monekete gutabarikia banene ubu ni kumania na moni maria obisi ya ombudsman egwatite umunthe akarima kiuga mationaga kioto kumane na mekareka bamwe na ogumathina ma migunda nterecia antu betwe na kuongekia moni matwikite ntabariko nene baria mukarerigiti wa ombudsman Florence Kajuju akinyite nterenu kuthikiria mwingi. Dennis Mugendi hena riboti ino. Tulipewa KPR na bwana Kindiki. Lakini pamoja na hayo KPR wale tulipewa njuzi karibu 8 wako chini. Karibu 8 wako chini. Na hiyo KPR kama kuna njadi na ni watu wanajulikana na serikali, mbona serikali ifadhili hiyo watoto wa hiyo KPR kama kuna njadi? Iyo maburebure okuringana na mukadirigiti wa Kurubanjuru Ncheke Linus Kathera wamwe na akari atindithia ciao no ciagwa ni maitha rethi akari ona kinya askari bakoragwo mienene ya gicokio ubunge kia Igembe North Central na kinya tigania na muthiene gukagia akikiribo. Inteto iji cia wagagia bokaria itumite obisi ya gutetera kitayo yo ombudsman itongeretwe ni Florence Kajuju ithirite gikaru na akari mukawe ne jomwe nterene iji kubathikira na kubathira buria bukathithua kienda akionekana gukurukira obisi iji tweyete ao twe supported ni partners betu beta wa DCAF bakuma Geneva na tukiwatanaira kienda tumba kwithia tukia elia mathina ya antu betu bakwithia yage bakerea especially non to security kana kwaga ukaria bobwega itukomea especially side ya Igembe North, Igembe Central, Igembe South, Tigania East, Tigania West na inya side ya Bore na narabo imenti kwenenya the mathina maingi mno yakarikite ng'ombe ni kuiwa itukuona inya conflict ya bura antu bautura muturire watwika baraba kuma side ya Isiolo na ba side yetu Meru County iba kwethia bena tundwa mara antu bakeya baba butonyera michie bakethira bakiukia ng'ombe chienu chathia tathiato iborishi watwika ite kuoneka kana nyachiero chiacho kwikare gochokwa na antu betu bakaura wasana sana batirorirwa ni mathina jamiunda mathina jara jonthe Kajuju akwira akari bakinyo bisine yawe ile ararugurire mutindwa ni kenda batungatirwa iba kwena thina muno nya side chia antu betu ekiongo ukona no ntu basonga songera yathithirwe muntu arethirwa taitwewe ina point nini nkorokia bira arare kwa ground watirima kachia kuni yele ara utwere na ana baku araba yoyo benu bathikirwe lakini thaira weta kuthanwa taito watirima i point ite koyora inya point emwe era yege taito anto baladi kethe ibo bate kuritera babwiri wita batutore office ya ombudsman tugatigira anto baland adjudication and settlement officers na registrars baland bawitangwera yo era yagirite nediga nkwere nyanto barabange mwemeregarange mwanya ndene Meru County na thina ichia miunda iyo nikire ofisi ya ombudsman. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru.